thutha wa gwekinyia wabici nene cia DCI. Mũmbunge wa Embakasi East na gavana wa Siaya James Orengo maugĩte matinagia na kanya ga kwaranĩria na anene a rũhonge rũrũ, makiuga nĩ thengia wa gũikia ihoya rĩa kũgĩa na gĩikaro nao. Matarĩirie atĩ kĩrĩa kĩmarehete gũkũ nĩ kũnyitwo kwa arũmĩrĩri ao kuma mwena wa Kisumu. Wako na mabunduki ambazo wanawekea vijana wetu, wako na mabullets ambazo wanawekea vijana wetu, wako na tear gas ambao pia wanasema wanawekea vijana wetu. So siku ya leo tumekuwa na shida sana, na tukasema kwamba lazima tukuje hapa kwenye headquarters tuongee na DCI director Amin ambaye hatujampata. Alafu tukapata naibu wake ambaye anaitwa Onyango amekataa kutuona, ako kwenye ofisi. Asking Inspector General to be in charge of the National Police Service in matters of operations. There is no way when we have part of the directorate in Kisumu at the regional level and at the county level where you send officers from Nairobi to arrest people in Kisumu. Linda Mwananchi ikirara kwa nĩ thitango iria arũmĩrĩri ao marambĩkĩrwo thutha wa kũnyitwo, magĩtarĩria imwe ciacio nĩ cia kũigĩrĩrwo. Ndia na winda vijana wetu walituambia tutaingia Kisumu, tumeingia Kisumu. Saizi wamechange strategy, walituwekea goons kila mahali. Saizi wamechange strategy, sasa ni kutumia maafisa mapolisi wa DCI kushika vijana wetu. Huyu Oliver kwa hapa ameingia hapa bila kuzuiliwa. Kama anatafutwa na DCI, mbona hajashikwa hapa? It would appear that the police are being used to interfere with Linda Mwananchi and to interfere with those who support Linda Mwananchi. Maugĩte makaya mao maga gũthikĩrĩrio mekorora igoti-inĩ kana matabanie mĩrũrũngano ya gũtetera kĩhoto kĩa arũmĩrĩri ao. We can make a formal complaint recorded in an occurrence book and give notice to the DPP that we want to undertake a private prosecution against anybody that we determine is violating the criminal law of the land. Vijana wetu ambao wanashikwa, mimi nataka nitoe onyo kwa polisi, Inspector General of Police, IG Kanja. Lazima ustamp authority uhakikishe hii unit yako isikuwe misused, isikuwe abused. Na venye vitu ziko, tunataka tuorganize maandamano kubwa Kisumu. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wawaboi.